Hello guys, welcome back to another videos. Tonight we will be visiting Sasang Hokip. Sasang Hokip hi ho het trading hi cookie Zekking. Zekking and music video bozi tabung ana bol pa hi na ama hi one of a editor to let to film khat minlon hang mi na produce khat abui pi honin amani kithu honin na film min su film title min su hele maha kitiin hiji movie si tu le tua hi editing a bolai ta hin chu Sasang ama studio editing a bolai ta ga visit na le namai pi amel ki chime bai za changai lo pi ki bai ti ka ti chula Elamo Zoku elamo ka ti bolet kan sure chu bayang chu pide ko lo hei mer ki chimpa nu nga nu Vita Florence ko chai to di jing but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. A lot of you bad guys disappear. But if you don't play that for me, I'm out of it, I'm out of it. I lick my gun and then I'm done. I'm out of it, I'm out of it. Gitu men tasit om pen. Mấy họ thầm kiểu nó thành ra có động rồi. Real sound là ổn nè. Sa, oh di sana. Di na tu na. Zaman lah kun sama ni lah ke pak jiwa. Pung di sana. Daling ke bawah. Ci Sasang the cookie Zekking ama system. Ci la movies timeline. Toy sang abui pi lai ta hin. Bulai na. Kita kata simba sina ke di tu, mana ke di na. Mana nak ke na. Dia le timeline na chai le to chu audio bo ta chana ke ban color grading na hoi che pen na bol ma sat de grading na bol ma sat de mai lo le chit lo sin na goal chai ma sat gun na ko ka sim to ma sat le grading chui ti cho ama na ti thora kila ina bon na su copy de paste na ka na kui amin to acha amin na tilen zo Instagram ang ga text sa ga text to cha San nice. Kakang biasa aja ama grading kat. Si masang yang kan ada na jaga apa tu tempat sila ikat. Sini mesti tu na. Okay. Male. A black so hoy. Pura full black sila na. Okay, skin tone na tong kala. Kibila tu gomen kamla kat tau te. Sila himle as kilung mung te ibe bai. Pini kira na. Sama na. Bawang chim momong. Trong chơi thì thu cái nào thì có nào riêng mà là chỉ để riêng Okay guys, movie sa ki bolting la timeline hi ve bo chi chilayan nyau cha bol ho cho ho per clip ai ye movies ki bol hi mizo sinigel ne jivin gel ne the hi boy editor ho adinga asuna jana ki to pizia nyau cha ho ki tham le ji kave ga veo te echa ho adi chengam ho fu ve ve ne chu asungi ga azum lo le ti ta ho clip ki bol he so ho bo nai la do le ti khung phai gel ne to he bin maha editing chu 90% zo tabong hitan to hi editor puin sound tham lai ta hin grading ho hong ki chai le October date at 9 zo na. Okay, October date 9 na ki release di hin poster hong kita do ba date tan. So guys, ticket om haton ki so vo a film song date 9 ni thale vet di wai tai. See you. Bye bye.